Kardom, Pinyada Bertanong Penili, Samir Singh Jain Dikatorpi, non Bertang Ton Pen Arjuita. Di furong thang KCSI Hemlong Trokebra Hini Yang Deng, KCM Hanki Tegani Katalona Berta Kat News SI Hemlong Bertanangle. Ada por phai troxia por pen song alama pangjar pondo lapen kalitam kesi claim bang atum phan chiki mosai patupon a phithu kesi amai phu thang sing timu het ben mai che pehem phu pona mai long aluhi sarpo aman pen KLDB chairman long sing tiron difu BEd college principal Dr Lipson Rongpi Ranjit Hansi lecturer DGC kesi bidisar leoning leng napen bireswar hansi tum chitong lunsi mai long RDP dun mai long kesi asong amahang ki thek trokebra hini ki chok ahim ki dok inthansi alir lon pen talon lunsi mai sin pen pachun pom aprangsi kalbido choli song amhang ani ki thekte le kalbido choli song chingrum namji ni chingrum ko alam ki pakang na dili aupet monopol kalbia khai isum along si duko isum ben pajok ji tongte risoi jang jakong ma kinang sot asi risoi jang jakong non kidukom la ke Karbi Student Association sila bang so kong solo ibang tame la bang so Karbi Student Association tame rothom rupido ahop chingrum weg nam ji atri tu chingrum ji ibang tame ka chingrum ji putame non ni no ate ni pen kamre bang rupido lang ta president ning isivet kalima kalang halat tuhan kumane bang itan pen ipasik sak tum roma bema hala bang kachini ji kinang sot la pen cingrum ji protang te itu punon ini prong ram kacit han tang cingrum ne kacingrum ji prong te isi kacit song atimon te cingrum asi Karbiang long arlo kacit song atimon nang tang tetik Karbi Student Association kacingrum ji ke sumpeji atinon bisar man tuhan kami non ne pensiun ini prong cingrum nam kami salah bahini tulang bahini tum cingrum jima cingrum rema salah tu maning kamat sata itu cingrum dong tipon tame mo kibang jilangani nane onane atimon pen Karbiang lo lu suluk sudah kesong nang ko pong de hala so ka song along klam long pen ka cingrum ji atuar kini de long kasi niliki kai mata cingrum no nili presidency boti gudi ni ka cingrum mani tum ready lo nili presidency abe aku tame non bijoy be lion le tame kai tani tum ke ready lo tipon tame nili tum re kai mata kasisi kacidang ni kali hala thuma tumta aning ki khoi bang dunang ji kasi nilemat ka bangke areng ki sar pene lam chituhan non ko bi tu pele ni ko deni tum la bang su chingrum alam a seminar ni bitame ni tum chingrum ji pan sung piji ati mane ke dang san dun deni tum do kasi hala sunan ki san dun pinga tum ci ut ekjima ci ektima ci ut ekjima on ima ati anu tinta ni tum helo KSA kang tim ni tum helo KSA parim ku saidis ke ci kasi niligi ko dun mangke hala pulki molong pen kelang dampen nitu menok KSA parim kubang itu besi kurki molong ko fisiki chok che dedma kala so ki chok che bang non ci pakenga itu ke cingrum pelebung ini asela ka cingrum molong ko itu kasi song mele cingrum lang lalu tongke Karbia khai Karbia ratame nang kilang lang mesen benglong adang pi along arorim bendang long nilitum katalon pondu lasila solong nilitum regional plido diku bokajan amren lapen hawar ke hat lasila regional pilong da talon don rep lapen aku arorim nong anpus kami nilitum talon pon rep laso abu rakren mahut pusdame nilitum ahok pet ke ning karong bohong pen katalon arong cepi arong aje pathi ui si ning hang sidame nilitum laso protokol SOP ating pen nilitum arutino long si nilitum cetalon rep lo lasi pini nilitum laso mahangit hegar ni pace tondun si Karbilo Charlie Arani mate es Karbi student day pu hokpensi nilitum Karbiang long adang pi Karbilo Charlie somar riso ejang atumahan an sitambe mipun meet pen awapran cerai dun pen Karbi khai phan ke Charlie anatu kwan so se ka pafrang dun thai phan nilihin pen arnam hirjume hang pilo mobile or try pen game pathure hante elitum asomar tum kwan kilukson jine hulaso banda dolang lasi api potom hana chuniring tum je mobile hodai log mat osomar han totally hodai log mat game papat longare ko bangeli tum
Lapu KSC Lamding Road along ta Trok Kebra Hiniang deng KSC Mahang ki Thegarni Katalon pon. Alang nindumpen ada bapor malong songalama intur pon lo. La sopi anar lo por malong mai padupon. KSC amai phu Simeon rong parpen him kidok ing than pon lo. La so amai KSC Minister Lai Chaning leng Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi Bulet baby Malining tipe tum chitong dun renti. KSC amai phu Simeon rong parpen lo charli ari so ejang adumpan misen alam than pon si bangso amai misen pen pachun pon. Sunsi program ini itu all over bangke branch recap so sila din non ini labang so 60 second KSC function di bangke tum talon pon si itu labang so apora hot ni tum rada fan gap sila kang tumang lahan lo gardi lo charlia song pe na kimang hembrek longotik sangsi labang so itu maka song man kini non dami tum song tum bomlang tapi non jasemet labang so council apa itu anitum damtang apo da 51 points itum KSC demand charter kipido naso demand charter long isibang lahan lo 21 July bangge Karbi Students Day pusi declare nangji kasi denangan la platform long gi tumaki IC am tulam lo hang tame KSC foundation day bangge Karbi Students Day pusi declare na sonsi mili ajitono tame non dum jini libang lahan lo lapu alam ni chok chudet si council long chiparai pamika pen labang suarni bangke Karbi Students Day pour recognize nangji lapen ke la suarni bangke holiday dami pinangji pusit labang so demand bangke 51 points demand charter long dono lapen duya hoy pen chenglok tum prexam akan song no bangke non kibang jilangarni Karbi cholia song bilin kan lapen ka song den kon pe pusit ahok lo KSC ke isigat doveg nang ko lapen ke damtanga force ni tum pinangan unity of thought unity of action unity of program tum pati tonsi pinangan bangke Tangseng Timong ki Japan inglong po KSC bedo pinangan itum la common platform no nim chelang pinangan itum join program sa reclaim pon na sila sonyong si chelang pon bom botang dala ki set de pan gaderde teme la pusona por ngur no jok kame mathanang ni je la methang interest pen chapati bong tan bangke KSC tum ke mang chun ila si rat makar i tamela ke honglos name rat makar i long atum rat tum tame akar i chochitet si la bang suk ko son je kapachin lumjima hala so bangke akachitu bang da ke do bangke nang sat pusin ni lawo tum han pili Halapu Jameson Timu KSC Ropenta Inding Trok Kebra Hini KSC Amhang ki Thegarni Difu ACCSI Hemlong Misen pen talon pon. Resilience and strive to a better future Pwathe PN Ponsi Pini Difu Center Hidipi Hamren Lapen Kajiranga Longta Katalon pon padu pusi Berta Riptun Long. Ada papor malompen song alamata pangjarpon. Mailong mahang ki Thegarni ahim kidok ingthan ponsi mai pidupon. Bangso amailong KSC Bidisar KNCMA Philapin Pinangan Risui Jang Tum Chitong Dun Rinti. Bangso amailong Risui Jang Atumpan Aprangan ki Paprang Dun Thekjiapan Lapen Misensen Alam Chithan Chimumpon. Tangke centrally bang di unit elo district wise padolo la si Pinida di food district lo bang di fulong central la saya mong si padopon lo Hamren district itu bang Hamren si padolo Bukula district itu bang central long si padolo la song si Bukajan district itu mesti PDP long si padopon la si ATP bangke nom peleng Ningkan Trokebra Hini labang sukar bilo choli sama mahangi tek katalong pon arni bang ini tum ATP made team gen pon bang resilience and strive for better future la so bang gen pon lo laben ini tum di mana bang lalo labang sukar bilo choli sama mahangi tek arni long labang so di mana bang ke chengsi Ilitum Karbi Anglong arat akari ajak ding pluipen so hemprek made article 244A prabjin pen made ilitum aphan arni labang so katalon arni pen ilitum kichuni rido lapen labang so puthak state government lapen atum sidame arni nan konangji lapen college sidame benangan college panggi provincial kahilang hala so college tu masali abang kedang so lapen non kepadoji isilam government ne pangdak do difu government college application amendment state university labang so kepadu ponji mate kikim kerang ponji bangke nilitum hinpen kedong de labang so state university bangke west Karbi Anglong long khanduli ahawara long ciri suripho alang lila state university bang kitik pondolo la sehala darsi kikim di bang dengan junengi lapen kedam tang por ben sama je song mo
TET exam aku thak laki state government men labang so TET exam nang bi ba itu proyek mena jung kar Bengaluru Autonomous Council ben si labang so TET exams tame ni tu mihin ben kachbi ponji phansi chuning rilo la state government afans tame la si ili tu man prabjin pen ani dingku pen ding ham kar Bengaluru rat kar Bengaluru on article 244A langge bacu serang di phansi ili tu mihin ben kar Bengaluru song hin ben state government la pen central government tu ha sodak pen bachini bon di furong so pipen suring ko troxy ening kan jakhong in ko reisiani borsing rong phar chipa hem phupen kepaklang sulang do berta lamsai jakhong in ko reisiani an ningkan krepo hem kilolo la soani along pachitonsi di fulu rolang so rangsna sarpo otituram holalong la so berta ningkan krepo ke jok talonpo Karbi Anglong Orong Supi Difu Pen Karbi Alampen Diarleng Daily Lapen Thekar Arniwang Klang Dedapi Borsing Rong Par Chipahem Pupen Suri Inkora Troxy and Inkan Jakong Inkora Isiani Pen Asami Sabirta Lamsai Sulangdo Paklang Pondo Pinian Ke Laso Abirta Lamsai Ninkan Kripohem Kilodo Lasolong Pachitondunsi Difu Lurulang So Rangsina Sarpo Utituramuholalong EM Barimati Nonti Kipom Di Ufing Masla Eriding Pen Sulangdo Chapang Alam Te Kangwai Pen Kipaklang Ipak Lothui Impuponlo Lothui Kangpo Long Perang Ke Pubitra Bora Joy Singh Tokbi Lothui Chapang Borsing Rong Khartum Chirap Chitodun Print media Abirta Lamsai Alolong Lamdon Kabirti Aphan Mesen Pu MEC Maslai Pajir Misi Solangdo Abirta Aphan Kurang Tu Pajir Ingding Trok Kebra Hini Karbi Lo Charlie Asong Amahang Kitegani West Karbi Anglong MP Hamren Alongta Pinipalong Nia Demlong Alila Champen Katalon Duna Berta Piranki Hundur Kropen Bertang Pale KSC Hamren District Committee pen Mithangasai Hemelong si Alir Champen Katalon Padupon Halapu KSC Hamren Head Branch pen ki Fishery Training Hall along si Katalon Padupon Ada Porpai Kepapor KSC Hamren District Committee ame Ram Singh Tokbi Penajok Songalama Pangjarpon si Jaimek Pangchengpon KSC Hamren Head Branch pen ki Mei Puti Muthi Rong Pi Penajok si Songalama Pangjarpon Laso Phi KSC Klembang Phu Bang Phi Karlitanga Dongphan Kachiki Mu Padupon Lang Tomar Phan Mathasi KSC Hamren Head Branch Tumpen Fishery Department Apai Biliarlo Thengpia Klimta Ipon Enerlo Porpai Krisi Porpen Palong Nedim Alongta Radamai Pi Pamanpon Fishery Training Hall along Timothy Rong Pi Mei Phu KSC Hamren Head Branch pen Mei Chipahem Phu Ponsi Mai Ke Phalam Thi Chunbang Sunatirang Pensi Parjupon Mai Long Alohi Sarpo Aman pen Head Singh Rong Phar Vice Chairman Hamren Municipal Board Chitongdor Mai Long Joy Ingti Chairman Hamren Wholesale Cooperative Society Joy Singh Crow Fishery Board Chairman KAC Chatra Pator Fishery Officer Hamren Pendanglong Ingdung Akithei Kitingatum Chitongdor KSC Hamren District Committee Asai Hemlong Ram Singh Tongbi Mei Phu Penajok Mai Chiphem Phu Ponsi Chunbang Sar Imbe Penajok Mai Ke Phalam Thi Parjupan Mai Long Aluhi Sar Puaman Pen Samson Inti BD KSC Central Committee Chitongdor Mai Long Ongtung KSC Klem Sip Bang Phu Bang Phetum Mai Long Chitongdor So 62 Bard University lang nili chorowing tung Central Executive Committee ya direction na tengpen branch wise sila bang so katalon po nei pu akihai thang singti mu president lapen budho terang secretary lang litum han chorolo lapen adun thu bangke central direction na tengpen Hamren regional committee tum samin tum budho direction na pi thu polang litum han president lapen secretary han chorolo resipini nitum la bang so Do Charlie Song Mahang ke thek la dak Hamren Head Branch pen dak Hamren Fishery Training Hall long bipon lo la bangso ki bipon long ningarong piglo thei la dak litum Karbi officer la pen program atum nang chetong dundu la sila bangso alo Charlie Song Mahang ke thek katalon pon long kiwang jilang ilitum phan lam thei nang ka chak dundu la dak Hamren penangan senior citizen tum kiwang jilang Kopi mak nang cirap dun ni akime ki choka son an ke lang litum nang cirap dunji ajo phirlo tame puna nalang litum nang chak dundo serang litum han chor par piglo nitum arjin include puna so nitum dimam laso dimam namo kha hini ke thamdo nitum ke jongpon laso dimam ke number 1 bang ke lahelo article 244A la Indian constitution ke tang laso article lo la implement serak nang ji number hini bang ke nilitum ola school mo kha Aves Karbenglong le punon la school mo kha regularize claim paprap nang po la hinni lo ke thombang ke non difu government ko kana difu la campus aso university campus full fledged si campus nitum pangchong nang si university pangchong nang po aso nak si Karbi language teacher afan
kenal so pathirang ji apu somokha itum karbeng long istir tum dak nang jong nang ci jok nun te pin pen specialist ya tet kondak nang ji paprap jin pen jala son si hini ka thon itum adiman itum padu Jakhong ni phaing ko reisiani sarahajan PWSS angkang JJM asai campaign kideng pon sai kiklem bomalong sai kiklem paminang jipura em prodip rongpi kilang chari dama berta phirangki bisnulek thepen bertang pale Karbi Anglong Autonomous Council EMIC PHE Prodip Rongpi Lapin PHESU Greenpura PHESU Bikram Teron Singh Timung Anparta Contractor Tun Chitong Dun JJM Atumpen Kiklem Pon Boma Saira Tumaphan Ani Sama Ingsan Simaputa EM Rongpi Pen Karju Pon Padugulapen Non Rada Tum Kimisen Kijonalang Kilong Donajok EM Prodip Rongpi Phan Churu Pajir Dun Thu PHESI Campaign Kiklem Atumaphan Karbi Rongarlo Misen Kijonalang Kililia Dim Antarli Pet Nangji Lapen Prapjin Pen EM Rongpi Phan Kapachini Daprang Japan PHSI Kamalong Achokumar Pramhan Pachinitika Jakhong ni phaing ko reisiani Phuloni constituency ke parlu udhar langso Ram Singh Tisorong Amikar Pranob Behem Krongpriya Towar Kasilamatum Karwat Salam Lepin Pen Longle ke thogajok Langing Lum Choklo Pranob Behem Langkang Lup Chok Lapen Kido ke thak ke songa berta longsi KSY Tiripia Mai Phu Robertson Hansi Pen Japon si Behem Homri Damsi Kinangsot Kicho Hormu Sang Han Kirap Pajirda Nanmalam so porphan berta mung tampasna Archak Coaching Institute Difu Karbi Anglong for students preparing for AEE, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archak Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781425/700-2283-004 or call 700-2322482. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Charal hoy pokchokor jinjin da nang na Igar koy bong manay wang sarak thane pokchokor ong Pipo na bong Pipo lote Igar koy ni pokchokor lote men duway nang nam bidam thani chichakon elo Ajo porto lo ke bong Pharmacy jingkir la po bunan ke Dam lang no hi kilong bang pu chimini Pokchokor dawai nang pidun tha Lada katok 24/7 open pu Jiro anteng puduman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long poniji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non Anso se kachini jiaphan aber kipya number along humrig tame Di hinamopi putat bertala mangthlo Jakhong ni phaing ko reisiani volong komaji KSA head branch pen patir piponsi ingding throk kebra hini karbi lo charlia song amhang ki thegani katalon berta kad news along berta nangle Ada por phainer ke papor song lama ingthursi chiki mosai tami padupon la sophie mai padupon si mai long aluhi aman pen jona singtirang finance secretary KSA haraghar regional committee mai phukiron tokbia hin pen mai chephem phuponsi ing samjin pen mai pachun po
Trokebra hini yang deng karbi lo charli asong amahang kithegani jakhong ni phain koi rei siani difu lamding road kilometers 4 botanical garden along karbi lo charli asong difu district committee hin pen katalon dona beta kad news sai hamlong beta nangle Karbi Lo Charlie asong ingding Trokebra hini yang deng amahang kithegani Karbi Lo Charlie asong difu district committee amai phu jona sing bi pen song alama inthur pondo la sopi karlitanga tonga phan chiki mota padupon apithu him ki dogmati kekta inthan ponsi Karbi Lo Charlie asong amahang kithegani mesen ingsam jin pen katalon pachun pon Zakhong ni phaing ko rai siani dongmuka kalong kido KCSI Hemlong Karbi Student Association Wulong Committee District Committee tum chipatir piponsi ingding Trokebra hini KCSI mahang kithegani katalon dona beta kad news along berta nangle Tiripia mai kongchun bang Thomson rongpi alohi aman pen kachitong donalong sai hemchun bang sumit timong Wulong Committee District Committee amai phu birsing tokpi chunbang Raju Ronghang KNCA dun mai phi Rekha Tirangpi AIWPA mai phi Sira BP tum pendanglok Pinangan KSC branch long mai phu chunbang lapen klembang phu bang phe tum ta chutong dun bangso katalon ponamai long lo kachar le hin ansusi kapaprang dun thekpen mithang along ri kachar chap thip thek nang je puthak chingki che than ponan parta D4 along kido university sitami full fledged kilong wek nang je puthak lapen Indian Constitution along kido article 244A tami kepalong chiaphan karja dun thip pen kachisong nang je puthak ta chingki che than ponsi misen pen ingding Trokebra hini KSC amahang kithegani katalon pachun pon lo halo solam jethan bon lo university of movement alam nitum jethan bon si nitum university banke full fledged manu nelang so full fledged kachesong pani phansi nitum putho jethan bon thulo pen ke thenai banke nitum 95 aninkan MOU hala so signatory don long hello nitum ke thenai punelo achievement lo pen nitum nonta hemprek ke hang bang ton telang sikewangjiani penna pen koson atuwar ben se hempre ke ha atuwar long dami ma halaso atuwar long ke dami phansi penna pen tambe jesemet pe raki ke cho hala ke asia fashion ason se mander lo raki ke cho ke lage bari style ason si theklong lo sipini ke osmar bihe bangta loke charli phan panung si cigarette otan pena nari so tum ke raki ha tablet ke cho drugs ke cho al hailong si damlo wai fisita niltum KSA pensioning re bangke halai phan panungsi lokacharli along paprang donjia phan siniltum chuning ruponing tung athe lokacharli le ave pulote lokathek le ave pulote ituma khai sujut koi ituma khai paprang ne deji में LP स्कूल हाई स्कूल लोग में aprang koan makime lasonan ke non ke avidelo lasi lahir fan stame nili tuma bangke non bangka cesong kideng ponjia fan bang pinia mailong cerai pon Pinia da berta ke lapan sekang ton pagla do me thagmi kurwang thu